Pozdrav svima! Dobrodošli u osnovnu školu Vladimir Nazor Budić. Mi smo eko patrola koja brine da naša škola postane i ostane zelena. Pažljivo pratite i vidjet ćete kako i vaša škola i vaše okruženje može postati zeleno. Otpadke od hrane pretvaramo u dosta naših sposobnosti. Znamo svoje povrće i voće. Sadimo cvijeće. Štedimo struju. Štedimo vodu. Recikliramo stari papir. Odvajamo plastične boce. Čepimo. Skupljamo stara baterija. Izbjegavamo korištenje plastičnih vrećica. Umjesto njih koristimo platnene